استودیو رادیو ریواز اف ام گهدار و شوپینرین مهیجال هر دریدن باشن. هادما پیشکش کرنا بود تنها دمجمیر یکا فرمو گرفتنی سنوچا. چکدارین قصدیم به سر پیده و برف سینور ترکیه و لیویانا و آماده کاریان شر لگل ارتشا ترکیه دکن. حاجی کارو اندامی کمیته نواندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دبیجا. جبر سیاستا پیده شاش کردستان سوریه و بردوام راستی گفا داگیر کران ورا. 13 روز لسر بنچاف کرنا پیامنری آرکی احمد صوفی درباز دباو تنها چارن ویساوی ندیاره روسیا اپوزیسیون سوریه تومت باردکا کو اوان ریکفتنا ادلب بن پیکریا دنباش اندامکی انجمن هرمیه پارتیا دموکراتا کردستان سوریه د انجام کریزا دل د جیان خوش دزدا ایرول آلمانیای د انجام کریزا دل د سالار هوبو باوی جاندا اندام انجمن هریمی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جیان خوش دست دا سالار هوبو نشتجیه باکوری کردستانی بوبو و جبر دیتنا چاره کش بو نخوشی خوا بری خدا بو آلمانیای لی ایروش جیان خوا جدست دا اندامی کمیته نواندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا حاجی کالو راگهاند کوش بر سیاستا پیده روشا کردستان سوریه و بردوام دبن گفا دجبرین کردستان دبا سربار دکا کدما پیده و نین ریبری خواه عبدالله اوجلان لسوریه هلدده و تا ترکیه و نرازی باو ندور بشوه کی لشکریجی دی درباسی روژاوای کردستان با کالو سربار کر کو پیده پابندی بری کفتن وان به انکسیر نکر او یک بو سدم کو نافمانا کردی لدیجی داگیر کران یک ریز نبا جبر او سياستا او غلط وقت انفجرن او سياستا غلط او بارتيا بادي دسبيك حتى انها دسبيكري او سياسه انجامي وافبن جبر ما قالكي بيمان هبره جريدان وبن چاوديريا جناب سروق مسعوده بيمانا هوليريا يكبي يا دودوبي بيمانا دهوكبي اف بيمان هاتن تشيكرن وهات همزه كرن وام على اساس وكو ملت تفجرا كردي وكو ملت كردستان سوري دي ام بكارن بيغريزيا خلقی خو یک ریزیا مطالب خو ام بکارن دست نشان بکن رخ دولت مزن وکو امریکا وکو روسیا وکو یکیتیا اروپا ام بکارن و داخوازی خو بدن و خلق جو آریکار بجمره جناب سروک پشتوان بیش همی گاوه کردستان سوری ده بس وقت ملت کرد یک ریز بیان لی مخابن پارتیا پیدی مقابله و چکر شهید بینا گلک حواله ملسر دسته و هاتن کرن یه وقت اندام مکتب سیاسی شهید باوی علا قالك هوالي ما هاتن بن شافكرن حتى نهاج مصيري وانا ديارن ما مستوى بهزاد دورسن ما مستوى عبد الرحمن ابو ما مستوى فؤاد ابراهيم اف هوالي انجمانا الاجتماعي كردي وهوالي بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا بي هوالي كيما بلكي نزيكترين دم هوالي مع احمد صوفي انسانك دراغهاندن شول ذكر اف هوال هات بن شافكرن جبر تشيه سدم تشيه اف كاري هات ودها هوال هاتن قرتن بدها هوال هاتن سركردين انجمانا الاجتماعي كردي هاتن نفكرن برو آنين باشور وقسمك جي ريجكي مظن ملاتيما برزبي قسمك مظن دريه دنيا جيگيري وزير درve سوريا فيصل المقداد راگهاند کو پیوسته پیده و پارتیان بسرفه وگرن هستن اجتماعی پروریه دا کو رژیم سوریه جی لستنشتاوان راوستا لدیجی داگیر کرن کرد آلیگیر وزیر دروی ترکیه راگهاند گوبرینا پیوندیان دناورا امریکا و چکدارن پیده پیوستیه که جبو به دست خستن آشتی و اولهیه لسوریه بگشتی. وزارت دروی ترکیه داخیانیه که دل سرزاره آلیگیر وزیر دروی ترکیه سیداد اونال دیار کرد. گووکرنا گریدانا امریکا به پیده را لسوریه پیوستیه که نتویه جبو ترکیه هروها جبو پیش روژا سوریه جی. داخیانی ناووری هروها اشکره کرد گو هفدیتنن اونال لگل برپرسن امریکی به حساب هیس کرنا هماهنگی دناورا هر دو ولاتان دکرن به تایبت دوارن گرنگ لجم هر دو آلیان. درباره باجار من بجه ترکیه کف خوشیا خواه به دست پیکرنا دورین هفبش دناورا ترکیه و امریکا لسر سینور باجار ناووری کرد. گو اویک لگوری رکفتنا نخشاریا باجار من بجه گود ناورا هر دو ولاتان ده هاتیه امزه کرن هاتا بریفه برن و تکزی لسر پیوستیا جیبه جی کرنا رکفتنه کرن و تکزی جی لسر پیوستیا جیبه جی کرنا رکفتنه کرن درباره کردستان سوریه و چکدارین پیده داخیانیه دیار کر
گو ترکیه برسوا پیاده و کریارن وین بردوام لسر سینوری وی دا و تکسکر گو او تجاران بدنگ نامینن درباره چالاکین تروری لسر سینوری وی. اف چند روژن ترکیه دست به توپبارانا هندک خالن سینوری ین پیاده کرنه گو چند روژن بوری ده هجماره گوند لروش آوای کوبانه توپباران کرن و هر دم برپرسن ترکیه گفا ایشک مزن لسر باجارن کردی لروش هلاته چمه فراته دخون. لدفرین کردی لکردستان سوریه لبو تفگرک الاشکری برف سینور ترکیه و جاریه چکدارن بسر پیده و هیاو. چکدارن اپوزیسیون سوریه جی اشکره کرن که ترکیه درگاه تومار کرنا ناوه چکدارن که بشدار ببند اپراسیون ترکی ده لدجی دفرین کردی وکریا. چکدارên Sûriya Demokratîk ku bêhteriya wan ji çekdarên PYD ne berevsînorê Tirkiye ve Livyan e. Bi mebesta rûbirûbûna artêşa Tirkiye eger derbasî deverên Kurdî bûn li Kurdistana Sûriyê. Ji derna opozisyona Sûrî jî eşkere kirin ku hikûmeta Tirkiye ew agahdar kirine her kesekî dixwaze beşdariyê di operasyona li dijî deverên Kurdî bike, divê navê xwe tomar bike. Malper Abbas News li ser zarê ji derna xwecihî bi ser PYD ve bilav kiriye ku çekdarên Sûriya Demokratîk ku bêhteriya wan ji çekdarên YPG yên bi ser PYD ve ne berev sînorê Tirkiya ve Livyan e û amadekariyên leşkerî dikin ta ku şerê Tirkiye bikin. Ji aliyê xwe ve ji derna leşkerî bi ser opozisyona Sûrî ve eşkere kirin ku sîxuriya Tirkiye dergehê tomarkirina navê çekdarên ku wê beşdar bibin di operasyona Tirkî de li ser deverên Kurdî vekirine û niha çekdarên bi ser opozisyonê ve navê xwe tomar dikin. Her divê derbarê de ji derna taybet ji Efrînê ji Arkê re eşkere kirin ku grûpên çekdariyên hevpeyman ji Tirkiye re bi taybetî grûpa çekdar ya bi navê Ehrar-ı Şerqiyê û Ceyş-ı Şerqiyê yên ku bêhteriya wan ji dêre Zûrê ne ji Efrînê derbasî Tirkî bûne û li deverên Tirkî yên sînorî bi Kurdistana Sûriyê re hatine komkirin ta ku bi Tirkiye re derbasî Kurdistana Sûriyê bibin û hejmara wan bêhtir ji 2000 çekdar ye li gorî jêderê taybet. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ev demeke li ser ragihandinê sûza encamdana operasyoneke leşkerî mezin li Rojhilatê Çemê Feratê ango deverên Kurdî dixwe û dibêje û ew ê jêdera metirsiyê li Sûriyê de li ser ewlehiya Tirkiye ji nav bibe. Siyasetmedarên Kurd jî dibêjin Tirkiya bi bihaneya ku ew ê ewlehiya xwe biparêze ewlehiya netewî Kurdî Kurdistanî têk dibe û ew yek nayê qebûl kirin û tinê welatiyên Kurd yên sivîl zerermendê sereke ne û Kurdistana Sûriyê berev tetrîk û tehrîbê diçe. Pêleka barîna baranê bêhteriya bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê îro girtiye. Ew jî piştî nizimbûnekê di pêla germahiyê de ku wê ta roja çarşembê ew pêla baran barînê wê berdewam be. Baran lê her yek ji bajarê Dêrik, Girkêlegê, Rimelan, Tirbespî, devera Koçerat, Aliyan, Qamişlo û gundewarê wê girtiye ku ji şeva bûrî ve ew pêl berdewam e. شۆپینەرên me hêja berî ku em bultena xwe bi dawî bînin dubara em ê serûçeyan bêne bîrawe. Çekdarên Qesedên ser bi PYD ve berevsînorê Tirkiye ve Livyan ew amadekariyên şer li gel artêşa Tirkiye dikin. Hacî Kalo endamî Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye dibêje ji ber siyaseta PYD şaş Kurdistana Sûriye wê berdewam rastî gefa dagîr keran were. 13 roj li ser bin çavkirina peyamnêrê Arkê Ehmed Sofî derbas dibe û tanha çaran vî sawî ne diyar e. Rusya opozisyona Sûriye tomatbar dike ku ewan rêkeftina Idlibê bin pê kiriye. Heşad û bextewer bin.